uMr Mncwango oyilunga le-Action SA uthi sayabona ukuthi amaqembu ezepolitiki abavikela abantu bangaphandle. Isizathu esimenza usasho lokho ukuthi Action SA ike yafika nephuzu lokuthi akube nemali eseyivayo ezasupporta lamabhizinisi amancane. Ngamanye amazwi kube nebudget ezosupporta ama-spaza shop abantu base-South Africa. Isimanga-ke sibe khona ukuthi i-ANC, i-DA, i-IFP ne-EFF isiphikisile isiphakamiso se-Action SA. Ngoba uthi kuyamangaza ukuthi kanti labo sopolitiki bamele bani kahle kahle? Bamele abantu base-South Africa noma ama-foreigners? Angibingelele kwelikamthaniya. Namhlanje ngibe nokuthi nje ngibuke ukuthi ngempela lento yama foreigners emalokishini arana amabhizinisi ayincane futhi ayilula njengoba siyicabanga. Kuyacaca ukuthi amaqembu ezepolitiki ayabavikela labantu laba. Namhlanje i-Action SA iphakamise ukuthi kube khona isichibiyelo esizothi ngoba kune agreement esayinwa umkhandlu weTheku kanye neThala Bank ukuthi ngoba kuba nezikhalo zokuthi abantu elokishini who run spaza shops and business emalokishini uthola ukuthi abana ama skills to run ama business and also abana funding. So umkhandlu weTheku namhlanje ubuvumelana ngokuthi kuzoba no 40 million 20 million lonyaka lo 20 million nyaka olandelayo to support small businesses. Now i-Action SA ibicela ke ukuthi akuchibiyelwe le MOU ikwazi ukufaka ukuthi kube nemali ezosupporta osomabhizinisi abaselokishini. Ngamanye amazwi sibe specific ukuthi there will be budget ezosupporta ama-spaza shops kodwa futhi kube awabantu bala eSouth Africa kungasupportwa ama-foreigners amabhizinisi. Isimanga ke onke amaqembu akhona emkhandlwini ayasiphikisa isiphakamiso Action SA. La ngibala i-ANC, i-EFF, i-IFP, i-DA akumangali ke vele ke ukuthi ayisupport into eyelokishini kodwa nje kuyamangaza ukuthi amaqembu lana uma ekhuluma akhuluma ukuthi we must support local business, we must support ama-spaza shops, bakhuluma ukuthi these foreigners agulisa izingane kodwa mase masithi inqumo zokuthi let's support abantu bala eSouth Africa and not support ama-foreigners abakuvumi lokho emkhandlwini. So kuyamangaza ukuthi labo sopolitiki laba and these parties engwabalayo amele bani kahle kahle yini uma ekhuluma akhulume ngasithi anendaba nomuntu wasomnyama waselokishini wasemakhaya kodwa masithi inqumo ngoba la sithina uma sesikuyi platform to take decisions, let's be decisive as leaders, but our leaders awafuni ukuba decisive. Namhlanje bekuyithuba lokuthi umnotho siwuse kubantu abamnyama elokishini who run businesses, who are struggling financially, who are struggling ama skills, but kwenzakaleni bayaphikisana nalokho. Asazi kwenzakala.